Kenya ne tapio uke bali pato meka akenya mote kuya yemba to wako wana kizito. All right. Thank you. Ozio bwana Rwanda kuma Makendo. Okay. Tuanga kuma kale kosia Makendo, thank you sawa isia na ende kedhi wanu ndikitata weni walikile tindi ukwe weni walikile. Sawa hindi usuna ende ata watu hanga alikonisia kundukwita wa Makendo. Thank you sawa. Weta mundu na ende no kwata ende mbau ende onedi wake ende Oburu Odiga. Ulani wa mutongo iwa chama cha ODM kwa ibindani ji tatulesi yake onane ni na ende aidhudia president wandhe ya Kenya William Samoei Ruto atwa izi vandhi ya Kenya. Sorry sana, thank you sawa na inde tushokebo nigendethe na inde ne wako na simu na inde tiendai wa wondi waku weta mundu tienda umana iki kwa wondi waku ta mundu. Hello Mutongo FM. Hello. Yes. Kizito mwamwagi rata mwamwagi nesa bio mwadi mwanya mundu Nicolas Wambazi mangalikotera mkoya ladani karibu sana Nicolas. Tangu rewe tiendo Kizito ndikitata walikie ba Kenya tena kuma ndikitata wena moi lakini yula webo mogudo kumbe wa ula wa moi nondo na maana ta kwa jongela ndikitata ni mugo ndikitata walikie tena no yakita kwanza wo mugo wa mwezi waluto nondo ila walikie mondo majo na ndikisa kwa kindo kumwa nakafika tuka tukisa kwa dio na ndi kurovya bezi aruza magozo kwa ndio ndikisia. Yes. Yeba muzunde mweno kwamba buda kodi usini mutongo ya mureba mo sebangira sanga nene senete one time ni kulika official ni kulika one time nondo kila mundu ande bino lo dikira twike to wetikira nje bagende ndikira tuka wetikira yo kulo ndinga maundu asimaje kwiti amabumage naye kilo kwa na ebinjara twite zikati kweka. Yes. All right. Okay. Ate mena wa muzi wote zebaro tukweka twebangira kwebanga byo. Kwa Mutongo. Thank you. Asante sana. Ende basani tasna ende ni Mutongo FM wataniyo ende ya mukamba bazama mundu wa Samuel. Yes. Ndikami kwa tatune muwazasi amina utilika. Nendi twende na ukwati yani ana alamendini wa Mutongo TV. Yes. Akiokoni chomundi nendi kila twende na kunena nesia. Yes. Atwende na kunena nesia ula wende kivyo wa kulicha undikiteta una propose we kana una president unatabu ni Mutongo wa chama cha ODM una mukola sia. Yes. Nikendethe ni watu wa undikiteta. Yes. Vandhi ya Kenya nikendethe na ile maundu ni mazonga. Ni mazonga nambe. Undikiteta hiyo watu wa maundu nambe. Anyway, hello Mutongo hii. Akizito na Mudonze yes mwetawa asante na kwa nesawa oni otiezi wakamolane kendo chambe kaito nene tatongo yes Oburu bobu pikete nae njisu pikete twale kwete ya tuona aitumea mwanyosu ku correct serikali bala endete nae twale kuona aitumea mwanosu ukwata nyambai mututia Raila balono ngamete ni tukuona Oburu aidike nyume nake we eve etu anosi eke atokia Raila neke tukuona siendo ila Raila na leana atisi okwitikela neke tukuona eto ba state house utodi unena wasya wa ekani wete wa Raila neke ukunena wasya wake na siendo ila Kenya molea apikaba yani sio okwitikela nye ndito nyo kwata mbo uneni unanuneni utena wa Mutongo na ngurabi ona batende tombingi kunena kwa mundu ne kuruta bationo nye uneni wena uneni musio. Yes. Nundu kwe musumbe ongeleo ndikiteta maanisha webekela wikiwe kenda withe na kuwe wabinga matuma mwenendi Raila anaye mundu wa umwe na Raila anonga manda kwenda manyaba lakini mwene ndi withi wetu kiwa na akenya maile osoma kindu pyu na maimanya balave na Mutongo ya balave na Mutongo kunya uneni wa Oburu we na mbeka neza ta mundu nundu ne uneni we na kuotothe ana ni uneni ute wa Mutongo wa enchila ya Oburu kuwa tongo nene na madimekela monena kenda maeka ere sindu ndugu ba Kenya nundu kila Mutongo yanena kila kingo ni Kenya tuithea ku Oburu ndetu itwathi mena yola inena nega no kuye aki of politics with edema oneni make mena mawegu no ume bali ko mundu ungi teva Mutongo ya dimeka imo. Asante sana. Sawa na indi asante sana Tongo ende twende na indi kusisia huduma ono mabwana na indi zikayo ni za akili ya Mutongo yo maundu maile kwetha mabwana ata ende ndeto isi nane niwe
ni Oburu Odinga ta mutongo inaindi no kuigwata mba uona igwana ata watasililia ndeni wa medho ni maku umesilia ni maku uona kindu chu right kivwana ata Hello Mutongo FM. Allo zero Ramadhan Yes. namugera Nesa bio. naona mugera nesa karibu sana unimone mzee mano bano okay karibu amanala no bigire mana waligire ne ndo liko ile ginyo nena nyodo amburo ndine nyeno nambeka moyo ala no bigire mana waligire ne ndinde maweke yes mono mzee bano okay thank you sawa sawa naindi dhini wa mitambo ni msiloka maundu kumanga liko ni sianu asandi naindi kuondu wa uoni wa kutwivandhini wakamemeni ka Mutongo FM Mutongo TV tuende naindi unena na mbayo ndhe bai ya mukamba nikendethe naindi tiyo mana kila chonde kiende na kumila bandhi ya Kenya kwanzie mwika na ingi kikwislandhini wa atongo ini maito weta mundu indi wena right ya ukisapoti kana right ya ukilea na indi tuneni oneni suna neni wene Mutongo wa chama cha ODM Oburu Odinga yuru naindi wa President William Samoei Ruto ongelange kaundi kiteta ndhini wa atongo ini wake yes Hello Mutongo hii. hello mzonde Yes. mwamugida tende neza mutotoiga mwana hapa na mwamugida neza ai naje tu na mwete je mutoni ngale kwa jamu ndio kwa kelolo karibu sana kelolo kwa mkana kwa kina mwamugida ino ndiko mbenge yo na kwa mundu ne nito na kwa na mbi ya muyo na kinga na kwa ndio kwa mitandao na kwa na mbi ya muyo ina kauna ndio ndikita kwa ndio kinde unanze yego wanze yote ne lakini ndio manager na babo yimo nyumo ile ya kitinda kidogo thank you Nakuteua. asante sana madadi sana masani taya na indi tena kwa maoni medhu simu sienu na indi nikendethe na indi netwa ya take ndo mesani actually nikendethe taywa na indi mawoni medhu nyitandu indi munoni ata na munewi ata na ende bali ndi wakiwa kwa oyu indi wachosa kwanzia yiba actually na kuya baby nda na indi ndi ya Kenya uteki ndo wewe unena uteki ndo wewe andika statement yoyote ende wenda ukulia yake na Reverend Timothy Joya mtumio sibi ndaimenda ende umiendeni wakisime chamba bisa na atata unena tonu kwa serikali aibi kabunde the yete letwe abuleilu obau agina James Orengo ama ukitita we mwingi muno bande ya Kenya nikende sethe ande ya Kenya yune yesa ubika level ni stu iwe sethe na ukoshe ni Mutongo iwaku kima undu ni monde na indi yu palato ebo nikana pena atongi yamwe na indi otono Mutongo jambi kumwazia maybe imewa yamakabona nendo ututonga theni wa maundu ni asini meta ama stone jimana kwiti na tinanga zaidi na indi yu ndikiteta ni wa applywa we haya Hello Mutongo hii. mtango sema leo Yes. yangi tatende nyoro Idi Nesa tuwa muno. nesa. anakani kia tunaweza zima mwita cha usibuni kuunga likuwa nisha mtengo yes hilo geno glamu jandalani pole sana na indi asiyekoge munjadalani na oka munjadalani na indi basembo asante sana mbani simu ya indi adhala mbesa kana network lord na wesi wakaingitingenethe na indi ithi tandu nitakwatia na kunaenda kusonganesa nambe na indi tika maundu alama tona utethi ithi tambai ya mukamba sawa sawa Anwese kareli yes. ila tunenelwa dictatorship maanisha ni serikali itongo esiando itekwati ya katiba kande ya Kenya ndio hiyo sasa ndesu ukethi yake na andola mendini wa olei ni mambe ya kuthinywa kana kuna maua isesesi ya mauvo na sio kethi ya nisi ambe ya kwa mwendo kake mwika report ke mwikeke ila yu nundu ithi Kenyans tuna experience yo muno ya kindu kiugwa dictator yes ila ukuwa nicho kuona kiukiletie ibyo buyinge muno kumdeni wangaliko ya ole ngaliko ya ando mu serikali mayasi aye tueleze atu dictatorship yes nundu tueleze atu dictatorship andala makwethe mayomea ni enende anicho kumekuwa yasi ya mukatu wa James Orengo yes nangelama na nenie yolua undu kana kila charite kwethe akiki ka alright yes maundu magwana umethukisa na indi pole sana thank you na nitenda kwa sande maoni meni nitando nondo akwetha mwivo twivo yes Hello Mutongo hii. Hello Mutongo hii. Mutongo FM alright na indi simu sina indi mbembi ni network ni kuhange su yake na indi na indi kosa indi simu chenu tuize na indi ndi ya Kenya bale bikite matambia lati kunite maki demokrasia palatu songe tutika tishoka itina inge matambia meana tativi kabala tuambile ile kukitana nikiteta
titha na indi tikuna laundi mbingi muno itembene tina na tuisia neza kana pe maundu amwe tuachivite sova nundu wakwitha tuyatia katiba nundu kuwa na indi kwena magudi maingi mayembeza cia mwene nthi alama aze ubi wene kenda thene maikithia katiba ka the year 2010 ne ka implementiwa na maundu amwe katika twala ma implement awa ni mwasi makuma nthini wa dark days. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hello. Yes, wa mukitata. Hello. Hello. Yes. Inamukita neza. Karibu sana. Wewe ni yake. Yes. Iki ni kitu gani wewe mzee kwa mtu anakaa? Ai mtu mwenye ngaliko ni mtu mwenye miaka ni chini miaka ya 10 kitu kinaonekana ndio. Unaelewa kwa ile kwa ile state of mtu anaomba atongo mmoja na sio maandika. All right. Ipo itaonekana ni mtu ile kwa sababu mwelekeo mwe ukipata bozera bila hivi ndio kwa hiyo ndio kwa sema. Ipo huyu mzee. Bado ndio mmoja sio. Kitendo chote tuonengo kala kama na kitu hapa hizo ndio hii sio kwa unao na mimi toka tena nao manifesto sawa na indi negwa musi wakaje waka na usiona indi ukaweta muno tukegwa masito nena na wasio mwingi weta na wasio mwingi ngendethe na indi tegwa wasio wagu ni tama na niwo na indi twelekele basa sawa na indi ila tasi nthi ya Kenya uko na ya nange kata nange ko ithithio nthe na nthi ya Kenya uko na ya seubati sobe wa ithithio nthe dunia ya Kenya na kwiye mundu aziaza ngaliko lele ni umuveva ni yiva na nangokilia kipa na bana banye ndo ngeti benefit ibanyeta mundu anu izima binda menge wenda okethia ala mendeni wa serikali ona ala ma support serikali withia mundu so ona ngalama ya mwikale ya ambata akaona ya ambata kwa ndo ala mengaliko yolibe moga maisha ya kipanda imepanda kwa sisi sote ningirene mundu yiri kwa withia ndetro imepanda kwa sisi sote ningirene mundu yiri kwa withia ndetro 222 palita diesel. Yes. Kuinde then ngalama mwikale ya ambata kila kindu chonde cha ambata kwa ithionde ya Kenya kugela jeli ne kwithia kibone kwikithia kana either no membi ni matutongwese kwanzila ya ilite na watiwa mutongo membi ni wathikombo ndeto ino kwitha siu support wanu andu amwe bo atongo imekwasia ni nzio ba ili uni basio vinya ange mekwasia hapana tumepita hiyo wakati onoketha na indi situation wale bikite nthi ya Kenya okasisia onesa na wethugesia da indi undu andu meuweta ni tiu niti kuliliviwa nundu ngenji ila mu Kenya wambati twina bala wambati ngazi lo kinete no kuiwa na indi kule sia ngazi zwiti ombokanga kwanza yemwe kanenge de kuiwa kindu kina indi kimubeba wata mundu no kuiwa aithi ukethia ni wabika kona lakini no kwenda kuonza kona aende lakini punda amechoka yes anu see you ithio ndeta Kenya twele kuungama mustari ni wambe na tukapinga any kind of dictatorship kana on dictator wa kila muthemba nundu wa kwithia ithi ya Kenya tuyando civilized yani tuyando somu na nitu kuelewa maondo tuya imwe katwa ndila imwe tuthiokete tuyando amuku yes ukethia katiba kaitu nitwesende kawetera yolwa undu maundu mele kwithia mahekika maundu mekike kithemba kyo lakini ube ndimo wenda ukethia oyingi tuthiokete ukethia me under dictatorship na noizi you ila notion ya andu kwasi kula kwe dictatorship ni kwa kwithia kwina maendeleo I can tell you onethia kwina maendeleo maesa kubikia kwa ndila wenda ukethia bena ila demokrasia kana bena olotha sio wa mundu kwika chao kwika kindu kila charite kwekwa na andu ukethia ni makwati meo ya kotini kana mautuyo makoti nundu juni jemu katu asindila sithi twesibona nwe wendeni wa vilingi wa maovo wetu kana be governor with yetu ndeni wa senate na hali ya kuthi na atwika nanu
mubea wa polisi ukwithia mukwatane kana umutwaiva umutwai polisi pena maundu maingi muno biu ala twithire twikana no isiyu we don't need a dictator you need dictatorship bandi itu ya Kenya twina maundu maingi muno ala twele la twele kwithia twika na tukethia ni twese kineka katiba kazi yao na no isiyu twina generation thuku muno ikwetwa Gen Zs andu ana ndu masomete na ndo na mundu endera kosa katiba akasoma konthe kuma peji ya mbemba ka peji ya muthia angi mundu akakosi lakini withia pena ila sitawa meya kana business law kana company law sindu mbingi pyo na nicho kile window thenya nasia ndi ya Kenya ibasa muno pyo baza muno pyo in terms of ondo yele kwithia maundu mayo maende nicho ona ndingi si ukaba Kenya kuko usende maundu mekikora nakikika nundu akwithia ne makuona train others wako nena others wako thikula tukwenda thi wa kwandamana na yurekia on dictatorship maanisha kila window ndeko kwethia kwina kindu cha muthemba usu tukalea serikali ikazi hakuna maandamano kana hakuna hiki na hiki na hiki ndio yani kindu kithuku muno ni undu ni kutula ni kutula ila ita katiba ni kutula muya wa katiba na none wetu kana koti yenisi mapolisi winda ya maandamano mekeke ya ila barriers lakini siko bado wanafanya hivyo ni maana yake ita barriers which means usuno dictator ndo wakwekata wa kweka kila koti ya semu ikeke kiu muhika ya semu muikeke kiu muhika so bena msindu mbingi muno byo ila siende na kusiswa na ni kwatia mwithukisho lo twithukishe mu sese wito no wende na kusisya generally ndo Kenya sindu sikirara with ya kindu chele with ya akinenie mbe wanu lakini with ya sindu manene naona behind the scenes iweza kuna kitu kile ndini wa public pe bandu bake na nene ni wa bandu bake na just support one majority na maybe jambe ya kuimplement na chewa wewe sisi ndio nasi na siasa wewe niwe tautuma wewe tautuma ndini wa section ina ukeke kina na akukina na akukina na akukina yutika twika na inde sioka back those days ya kutumia dictator balati sikana ndi ya Kenya ya kwati we mwaka ni wa 1963 10 December ama tuko 11 1963 ni wande ya Kenya in fact ya kwatie wiyan na taumite ndene wa ukoloni yuni wetenda utungu wa ukoloni usu lata colonize ya wanaende ni musungu United Kingdom noma tu colonize bande ya Kenya yutika siga twisio ndeni wa miaka ni esu ukeka masabu kuma mwaka wo you back at the year 1963 you actually ndi ya Kenya tuwezitika sio kandini wa moko ni ta colonize wana sungu mu Kenya acolonize mu Kenya mwenzake Lucy ila tukwete kwa na nicho kimitu leather to very careful with and they are Kenya onondo tuwando sindu sito mundu na kuyebe na generation yiba yogete nzomu na ku understand sindu aya kuya ndona generally asomu ukethe umundu usu pesi undu wese sindu isele kwithia siga nicho kwete kuona kile vinda onde akwa wetha kwebetu kithe sindu isile kweleke andu makathi kotini andu individuals mundu akokela kasi nyene nguthi kotini angase kiena kikele kwithia kene kiara kene so bena mundu mana alamalele kwithia maekika na twese yu ndiyo onde itati ya katiba na yonde itati ya institution sia ili nenganitwe ni katiba ona ndeza kwa ku respect kana wonenga ndaya umwene ndi lo masakwete ndene wa utongo anicho kimiona iwe andu ingi mayasia oburu ana mislead ye president banene muno kwa kumya akindu chuma implement kana atome dictatorship kidogo anu magero nenga ngelekanyo ya kundu ta Rwanda kundu ta Uganda ni Julia ni rukuona kundu ta Rwanda kuendenesa lakini no mundu ndio soko ukakombea ndi ya Kenya na pala historia inazitoa historical historical events ilasia tutongo ise kwithia twi bala twi muthanyani wo munthi endo wasia colonization na mondo aso angyo ila wona toga na twiulwa ne bala tumete tande tuona ayu twambia kwenda kuintroduce man dictatorship ndino wande ya Kenya ndiwe sini bindisi yange kalange kulia ende both of the cases kotakie kunubatu andu matesi history ande ya Kenya no nduba from nowhere abruptly ukasia hii ndi ya Kenya itonguwe kiundikiteta it means not awe mweni ndi ya Kenya tizineza ambika pau onekana onatweka athi kwasa
tulikana the year 2012 ila finance bill alamo gitana twithe na finance bill suitebo na mwene nduthi anda biniwe amwe ne maingene maisi mathayo ona tithi baza tithi ona gio na nzimbo mo ene ona matekito ngungu makisi mezi neza kana nitino nie na tona enzeto mayikata kwanzia oisue ya kwenda utumia githui ningi kobe undikiteta kobe ngireta munini na munene okwambia ne kutumia githui na nitonie mabiza maitu ma polisi matumia githui mabiza ma polisi matumia githui manaka na pay orders ila manenge from the above ndo timo metha ma take size kiki metha membi pena munene wa polisi ula wake wa section yesu wa nenga na directive yazia ikaiki na ki otizi neza kana na ke munene wa polisi anda mundu ngino yes. Kini chain chain kiki tho aki command wa somewhere there is a commander in chief ula with I command kindu kiki so actually you niona tuke kwozo mundu from nowhere akalikandeni wotongo ini ate umanandi ya Kenya pe andu maisi mathayu mo metandakame tunambia miagani anakuya atomboya maivaiti ndi ya Kenya tiona andu angi ake no tani ndilinge no tese ne makiera ne mo waiwe tenisoria ya andu ingi akina mazinda muriro tina andu aingi maisi mathayu mayukiti andi itu ya Kenya toge bidani ya sabazaba ni wesenesa kila chape ne ye bidani ya kukitani ya multi-parties ondo kwa yakiwe na kwe you actually tuka kwata mutongi at this time mwaka ni wa 2026 okile asiende ya Kenya tongo ino ndikiteta miaka mbewa miongo thandatu inauma sana kumatosa we ya thiwitu hii kitu inauma sana ni kindu kiwo hii kitu inauma sana ni kindu kiwo muno na nyeni kulia abakwa yes ethani batwaneka atongo ima muthembo sumoka kwa ndwani moko mwite kura nduka atine yananga sasa yaku right we manenga kura yaku mundu okwenda kana mwene ndende na kupiniwa nuru ningi na katiba kwene kanengete mwene the protection yes lakini ethe nukwenda kana withi ni to introduce mundu ma undikiteta imaanisha wewe ndukwenda ya Kenya kana ndalo utongo isicho yes usio at all ku kila wele kwika ni woga ground andu makakuya ati ithi tiko kwenda na ni kwanda ya tiko kwenda ani tukwenda kwa lula jao kwa lula utongo yo twenda wambe uthi omwamusi na mwithi mwimathio musianeza na endi kila jarire kwithia gigi kamukasa kwa tongo imundu ina vision na mundu onothia engaliko ya silikali mundu wesu wetete ya mabata maa ene ndi maa kawaida ili haiki ndu kisio muna pe wathi wainiwe ni basic kaviru we iwe actually atongo yingi ni tamangendisie mutongo ya yuka aineno kindu just yo kindu wanena yuki latemo kunanganisia moko no kweza yolo na neni egu na neni oburu odinga balo na nene ye bondo manokilia maku nangania moko that is fact oga ku ground ilate kuna akula ayuka ineno kindu tachu na te kunangania moko mutongo ya ikwati ya bina imana kwa kweli iyo ndiyo njia na iya maumana batia makumelo na mundu mobine ba unundu na indi no kia nundu maybe uthasio ndwaizo circulate muno kwa andu ingi maybe ni ngukila niko soe kindu kiki newe andu makunangania moko maybe ni minority baba ni ndiza ile maybe nuwakia nundu wakuona ni minority ndene wa ikindu ni na no kia kwatakiwa nowadays tenaize kana nguni si alpha ndeni wasilikani nuko na finance gunza ukono kindu kiende ukono andu megata ti atume ni mumbunge fulani mbunge ati yote there na connection na nyao na silikali you atari kindu te na ni sako siende na udhiuka everywhere na yote there kwanza mweka nengi ndi ya Kenya orodi na some ye mwithikisha mavuo maitu baka na ila foundation ya Kofi Annan ina isi ndi ya Kenya ndeni wanzika yoni sia kwitha ndeni wakau kwa ibinda yukite ndana kwitha ligandeni wakau ndeni wa election ila yukite na maundu asu maiba sana itu unless tuambie na atongo imaitu machenji na vuazi ma atongo yesu na mama ichenji tina right ya mutongo yeyote la wonje bandu unaona na kindu kite udhina katiba kandi ya Kenya kana unaona na kindu tikwiwe ithiki out of meal tumo caution ningi wasoma section wasoma section ya mbele ya katiba tuite na ende mwene ndeni wonengetwe ila ita sovereign power ibelonge ya kwitu enende na wewa no okay exercise chao direct kana indirect through representation exactly so
mwene ndi ena kianda kinene muno nthini wa utongo wa nthi ya Kenya na ijo gimi alama za kwetwe yes au mwanire kwikithia kana mena abini ya chao mena abini ya mwene nthi yes. Alright, thank you sawa sawa na indi asante sana ende kwa ala on the tuandamanite na tuatianite ndini wa mitambo ni ya Mutongoi FM Mutongoi TV na ino ni ngwatanio ya Mukamba sawa sawa na indi tukwata vilingi wa mauvo mwendo wa saile nake Ivoni wa Dominic yani ngalikweyenge twili atwe kutunga moko ni ma Betty Salsha umunde ni Friday kuende ebange anene sino kumba nese maundu masio. Alright, thank you sawa sawa. Nikunengelea